Ithurano bia kiama kia Jubilee Rutero Meru bietira na mbere na thiri mwanya na ntera imwe mwanya cia nthiguru ici na ari ithurano biu biethiritwo bikireta ndoa igukari no karia bonane kuma kire polisi ende gutethirietwo kwina thina kinya iriku seneta wa Meru Kiraito Murungi naugite kire ithurano bira bikethira bikithitho bia gutara antu bara baketha bagiswa ite mwanya na kiama kia bikethira bikithitho bia uma no nerekire mimwiri ora niwe bakurwira na we gutarwa ta gavana na gite kia Jubilee ate akamwika wero ne kire manto janthe ja Jubilee na musinda agetekeria. Kasi ya kampeni ni yako, right? You don't expect this man who is not looking for votes to be vigorous in the campaign the way you are going to be, right? But you are two candidates. Nyote ni wa Jubilee. Tongeria mwanya bakiama kia Jubilee Rutero Meru bonanite kugiruka ni ukiri bore antu bonanirie na Arua urungamiri we kuru kaunti ya Meru no Florence Kayuju noreti antu bari bandi babiekire ofisi cia ibande bagire na bethiro bagiciandikithia kuringa kura. Sababu leo tumewaonyesha by example vile Jubilee itakuwa. Tuendelee kushika Jubilee mkono, tushikilie president wetu mkono, tuchukue kura, tuandikishe kura kwa wingi. Sababu tumeambiwa kuna wengi ambao wako na kipande lakini hawajaenda kuchukua kwa maofisi ya registration na pia hawana kura. Mbunge wa Central Imenti no Gideon Mweti norete seneta Kiraito na kile mimweri bethiro bakigwatanira kenda bethiro bagicinda amwe. So, Governor, if you take the seat, and I'm telling Kiremi the same, Kiremi, if you could be confident with Kiraito, this work could be very fast and very smooth. Makia Jubilee keregeretwo kurugora ofisi ciao ndene ya kaunti ya Meru Januari mwaka twitite. Ni thurano bia Jubilee kaunti ya Meru bira biethetwo biethirano okiri onto bura tukwiregera buketha bwikarika mwaka ne 2017 nkiripotera wa Ero TV mbetagwo Edwin Gitonga.